پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجتن إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء أو نفجش همية جرانتر السر كسد منافق نفجس بيدي ونفج عيشها معناه خطره لازم توش نفسه خواب بترسيه اگر تو نفجت خوش دست خودی بتایبت نفجس بيدي نفجس حاره لازم تو گله گرینگی بدیه تنهلی ابدش تبتشتن چونکی اوه فرضه بلی خورنا پاشی و سنته في جمهور الدتشوا سنة أكيدة فرضة كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجد من صلى الصبح فهو في ذمة الله أو نفجس حاري بكت أو تبن باراستنا خديفة تا بارزتن خير أو جلق مازنه وقت شو پیغمبر يقولي عليه الصلاة والسلام أو حديثش برينو كما إشارت بكري ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هگر بس او بزانن کچت نویجاس پیده و نویج عیشه ده او داین خو اگر سر چلب کابا سر چوکابا کچا بچیک سر دستا و سر چوکاب ریوچت او صدا قستا نویجا سپیده و نویج عیشه که هند خیرای مزنه هند اجری مزنه معنی ابد چنا بالمروف بسرمان نویجا خو اجدز بدد و ات وقت ویده نکد یانجی بجماعت نکتن